Malala mali e aho e ki mo i lele e tonga kutoa, fia ki o taritali lele ki mo tonu, ki o mo ngā hiongonga mo le tio kai o maa television e tonga ki he hoani. I he wakaiko ia ki ngāhi ulo i o ngongo. Whātou o tā ki e ne a whio ki palasi i he whausinga wike ai ngā ue ai kolisi kuni salote ko e whawhita ia ai mai moa ko e whaleo tupo o lawe monu ai ai kolisi kuni salote. Hi whaki e prinsesina na spau Eliana ai tohi ai kominiweli ma ai longa i whanau ke whakailonga i anki e aho o i kominiweli i he ahoni. Pea toi whakaloloa no ta pui ke hu mai ha mea lele mo tu alaka hanki i tau e hongfuru ke toki kamata i sune peo e tau ni. O kuto i epe ngāhi talanoa ke he anaiangi pea e tawakai ki ngāhi o ngongo me he malai o e sipoti kai o maai to o ngā oi ea. Ka koe wakaile wa e ni ki he whai ki iki, ko auriliani polutele. O ku haka he langi kua tau pea pata i Latu o a he kolisi kuni salote mo e kolisi tutuku ko toa peo ako angani i he te waki ke haelea e he ene a whio king tupo wono ai ngahi aho kātoanga i kolisi kuni salote i he wikeni i hono kātoanga i he sini tuli hono fōtu o ako anga i tongani talu eni me he tahiwa wano ai a koe laumali e fia mo e veki koe ia o ia kolorotonga mo e kolisi tutuku ne nawa o tonu ai ki he palasi whakatoi i loto Nuku'alofa i whakasinga wiki ke whakaha ai hounga ki he kolisi ai mā i moa ako ai whaleo ne a whio o lawe monu wai ai kolisi kuni salote. I whamatala pule ako i kolisi kuni salote, whai whekau sela la taila kepa, nāne pehe, koe konga pe ene whai whatongia to tonu i kolisi, ke whakahoko ki he ene awhio, koe hiko ene teuha elea ai kātoangani. Ta koe whatongia ko ia, koe lawa atu ke whai ai whakamalo, koe lawa atu ke whai e whakahiki, pea i he loto hounga ia, koe uhi koe lawe monu ai kolisi kuni salote, i he mama o e ako na e maa i moa ai a tupou. Mahina ka tek tau tolo no koto ape, ka maa i moa ai a tupou, hono omi o e lotu, pia mo e ako ke whanua. Pia ka ilange pe ko katoanga i hano tau te au. O ko maulele atu lewa ki e hau e whanua, ke o atu e whakamalo. Pia ko e whakamalo ko ia, mahino pe ka tek tau tolo no koto ape, ai whakamalo whai e he tonga, kula vātu mo niki e whinanga. Pea lawaat po neki toko naki. Pea lawaat ke whai ha lotu. Pea whai lewa moha ki whakame ite. Ko uhi koe whakahaia fia. Pea mo i honga koe uhinga ia o e ki whatongia na e whakapahoko ia a toko naki. Na e whai pe ai wakai ki office palasi pe ia i ha whainga maari e pea koe ahoini na e omi. Pea mauteu mai lewa ko uhi ke lawaat e polisi lolotonga. Pea moi kolisi tutuku, koe whakamalo ke ene awhio, ko uhi koe monu ia e, ka kai o e whanua ka i he tau te au, ko uhi monu ia e si i ho eik whawhine o e whanua i he mahama o e ako. Kos maumali e whoki ngai polokalama ke whakakakato i he aho takitaha he kātoangani, ka mata pēmi aho to apole lulu ki e sāpate. Ka kono malanga i aho e whakahoko i he toa pule lulu. Pehe e whai whekau la taila kepa, e tō wholofola ni awhio i he toko naki i he whale lotu senturi, pea koe koloa ia ma ai kātoanga senturi ai kolisi. Whakahawhi i a ene awhio, ke ne ha elea ai ngahi nge koe malanga whakawhita i ngahi o wau, te whita mo ngahi o wau mau inga ko lau monu mo lau tāpua ki ai kolisi tutuku mo kolisi lotonga. Ia ane a whio ai ke whakalangi i ai ngahi o wau ko ia o whakahoko. Koe malanga whakawhita i a kaple lulu. Ia hokato ai ke he tau mawhaho ata. Koe katoanga tariui ai kolisi o ku mo aki ai whoaki. Tāpua ki o to historia o ku whakawhi i ai ane a whio ke a whio ai koe whakalangi e katoanga ko ia. Pea hokatai ke tau mawhaho ata, pea pe po ke malanga sāpati, o ku whakaamu pe, pea ku whawhitai. O ku whawhitau lalo ni a whio,
ke ni ha ele a koe lau monu mo lau tāpua koe whakakoloa ia ke kātoanga koe ni ai kolis kuin salote. Kai kehe, i he lolo tongani ko longolongo kātoanga pia e kolisi, i he te waki ke kamata e kātoanga senturi i he aho toa pole lolo e wikeni. Ka ko tuutuuni e aho ko ia ke aho malolo whakapule anga i tongani. Mai o ngonga le te oba me televisione Tonga, ko auritea tau kapo. Nā e mea tahine princesina nasi pau o Eliana i hifoaki ai tohi laukonga, ai kominiweli ma ai longa i whānau ke whakailonga i aki ai aho i kominiweli i he ahoni. Nā e whakahoko eni i he akorotoloto o e sia siwesiriana tawataina o Tonga ko teu mamaloa i he pongponge ahoni o me ai mo pirinisesi salo te pilon level. Ne mea i he polokalamani talawhika o lahi o Piritania ki Tongani, His Excellency Philip Malone o ne whākia te tohilau ko ngani ki e tahine princesina nasi pau o Eliana. I he mea a princesi Eliana, nā ni whakamamawhai ai tala noa ki he kominiweli. Ai au giai ngā hi whanua me mipai e ni maono i he kominiweli o kau ki a Tongani. Nā ne mea whikau aki ai ngā aue ai kominiweli me whakakau mea me whaapa-apa i he wā o ngā hi whanua i iki me ngā hi whanua lalahi. I he mahina o kunofo i kakai eni i he ngā hi whanua i iki hangi ko Nauru mo i ngā hi whanua i Pasifiki. Pea nofo i kakai i ngā hi whanua lalahi hangi ko India mo i ngā hi whanua Asia. Nā ne mea o whakamamawhai e mahu i ngā i kominiweli he go tūtau a tāina mo vahe ta taupe ai ngā hi whanua me mi pā. Lorotonga ini ne mea i tarawhika o lahi o Piritania ki Tongani, His Excellency Philip Malone, o whakamamawhai e maho inga ngai whanua kominiweli ki nao whetoko ni aki mo vai aki i a ngai whakakaukau e malawa ke ne veteki aki a ngai palopalema pe pole o kwhianga ngai me ngai whanua me mi pā pea ke tokoni ki hono whakaraka ha whanua. Ko i whakaamu i tohini ke a kwa i whanau whikau aki mo i kominiweli ki he whatongia o i kominiweli ma ai ngai whanua me mi pā mohono maho inga. Nāne whakaloto lahi ai peheni ki he whanau a koe maho inga o ia ko, he koe maha futau pe ia, pe koe matapā ia tene malawa ke li liu pe whakaraka i ha whanua. Ne whakahaheni e whawhawhonga me he ofisi talawhika o lahi ai Piritania ki Tongani, ana siu whareka ono vi, ki he maho inga ko ia i tohi lau ko ngani ma ai whanau me na tula a hono whaua ki ko ia o i tohi lau ko ngani. Pea na e whai pe ai whakakaukau ai ofisi talawhika o lahi koa Piritania ki Tongani ai mahu inga ke ua ki whakaola. Pea mi whare lahi ai mai moa ko ni ko hiko ngai whanua me mipa ko miniweli ko lawe i peo ke ilo i pe Liliani o kau kia Tongani ngai whanua me mipa ko miniweli. Pea ko hono nā tula o tohi ko e ni o ku na e patu pe ia ma e longa i whanau ngai whakatātā ko e whakamatala o hange ki he ngai te whito i makatuunga o kominiweli o hange te mahu inga whetokoni aki na mea ka talawhika o lahi ane nai mahu inga whewahe aki ngai whanua me mi pā koe wakai koe ki he ngahi whaunga o butuja ngai whanua ko toa te ae na e whakatau mua mi ai ai whawhua i e whakakaukau ke mea mai ai taine princesi ana spau Eliana o hifoaki ai tohi koni ai kominiweli ma alonga i whanau. Aia koe kamata eni e whailewa wakai ki he ngahi ako toroto koea ai puli anga. Uno whuake atu ai ngahi tohi ke whailonga i ake ako miniweli koe tauni. Ko lawe i pe Liliani o ke ilo i pe koe tauni kina i keke whai ha malanga o whailonga i ake ai ako miniweli. Ka whailewa ai tonu ki he ngahi ako i he tui o ku totonu ke whakalahi a ilo e whanau whak me kominiweli. Ke ngata pe Tongani ka kotoa ngai whanua me mipa koe kominiweli. Ke whewahe aki pe ngahi. Ka veinga pe he totonu ke whaiahe ako aki pe whetokoni aki. Ko e ngahi tohi laukonga whakatoa e whangiau ne polosi o hifoaki ai he princesi Eliana i he pongponge ahoni. Pea e tuwhata ki te awa tuia o taimalia i ngai whanua e whā o i ngata pe i he ako teu mamaloa ka ko kao kei e ako lotoloto ma o whanga kolo vai mo moa. Koe aho o i kominiweli o whailonga ia i aho monite honoa o maasi e tau kotoa pe i he tauni o ku whailonga ia ki a hono hifuaki o tohi lau ko ngani. Is based in the UK. People who work there come from all parts of the Commonwealth.
E toi malu pau pia whakalakalaka ai ngāwe ai kautaha whiawea ki tohi a Tonga I he kaha upe koe Tonga Post eni hiri a hono whotu o e makamaile who'o kono ngai a ki hapolo kalama I he interneti pe ha website e malama ke whakapapau I he kakai e whonua ai feito o tonu mo tu unga o ku iei a hono whiawea ki holo e nau ngahi o tā pe tohi whanota whonua. Koe polo kalama whooni o ku ngai a ki whanota whonua pe o I kai whawahapule anga. Ne whakailonga I eni I he whalai te kuosi, pia na iei tonu ai a li te atau kapo o ne o mai e whakaiki ki. Ia whai ke eke me pule lahi o kautaha whiawe aki tohi a Tonga, Edwin lia waa. Nāne pehe koe taha pe eni nau ngā unu ke toi whakalakalaka inho nau whatongia maai ka kai o whonua. Lolo tonga eni, nai pehe e lia waa, o ku nau mau inga ia au pito I he hao me malu a ngahi whakamartala pele ngesi ai kakai, o nau ngau aki e nau se vesi. Pea I he ene pehe, ko nau os whakapapau I pe, e malu pe e nau ngahi whakamartala ko ia, I hono ngau aki e polo kalama internet for only. This is also a transformation I ko pau kia konga mahainga ai koe cyber security. Ai ko whikonga ku konga ua. Ai ko cyber security, ai koe malu ai konga koe ki infrastructure ka ko tau lava moala mo sio ki ai pe mo ta fa ko ki he whakapolo kalama pe ko software pe ko sai pe ma ngahi benchmark ma ngahi KPI ko ma sio ke ma me afua ki no malu ai ko konga ko infrastructure ai ko ma whapapo en ko e lava ke ka ke behego ko mate mai uhila ma ko o e pe ma ngahi me ngawe ko te ke o mai ko toko ni e University Post Union pe UPU e funding o ka QSF o ma o ma seni te me ta hakilu tu Tonga ke fa ke ngawe ko ni ai ko no fa lele e mo infrastructure ko me hono wa le vai ko e tautano ko ki internet ko ma connection ko dai mini o ma primary ma secondary ai to dai mini ma primary ake ma fu Starlink pa ma secondary ke leva ai connection ko fiber ko TCC pa ma vai wale ma loti ke mahino pe ku ai ko me ko feel safe ai ba pale ma Starlink ma fail over leva ke fiber ko TCC ya ba le pale ma TCC ma fail over ai ko nga ai ko me pe ko nga ko business continuity plan. Lolo tonga eni, na toi pehe e lia waa, ko whainga fua taha eni ai o silawa he kakai o whonua o ngawe aki a interneti I ngahi polo kalama whaka elektronika, ka tau te whito ki telefon to o. E whainga fua au pito e whingawe aki waofi mo I kakai ki hono whakatau ke iki nau tolu ki polo kalama koeni. Nā mea I polo kalamani e minister ki ngai business o pure anga hoa kawa mei liku, sea mo I kaume e mipa o poa te whetu taki. Mai o ngonga le te omu televisione Tonga, ko auri tea tau kapo. Kua whakahame poto ngā ue whakatau aki mo e tute a hono toi toloi ai taimi ki hono whakataputapui hono hu mai o mea lele motua lakangi pe lahiangi hi tau e hongo wholo ki tongani. Ko e tokanga, ke iai ha taimi whiunga ke whakalelei iai ai ngahi mawhai whakalau me whonga ngā ue ki mua pe toki whakamamawhai whakataputapui koe ni ki e kakai o e whonua. Li te atau kapo ai pe mo e whakaiki ki. I whamatala ko tuku mai mihe potu ngāwe, na totonge ka mata ai aho taha tolu o whepueli o e tauni, aia koe mahina ko o si ia. Aho no tapui ke toi huu mai ha me alele motua, lahiangi he tau e hongo fulu. Kono toloi aki eni e tau e taha, ai tutu uni ai pe mo e kabineti, ke toku whakahoko mo whakamamawha e tutu uni koe ni, ke ono tapui hono huu mai ngahi me alele motu ani, I e aho tau noa o sune o tauni pe. Kono whakaloloa o e aho ki kamata I e whakataputapui, ne makatuunga ia I he whakaamu me whakatutu o ke ngawe whakataha to e ngahi potu ngawe o ku kaunga ke malu I o e ātakai, whakaauha o e ngahi koloa mau, PVV, whewhanonga aki he hala pure anga, pia mo e kastomu. Ke ono whakalele I o ngahi mawhai whakalau, ngahi tutu uni pe whaunga ngawe, mo ngahi polo kalama ako pe taratara noa ki kakai o e whonua. Ke lava o toi mahino, mau, moleleia ngai tuunga ma teu, ke no whakahoko o whakataputapu I koe ni. Mai o ngonga le te o me televisione Tonga, ko auri tea tau kapo.
Ko e unia ngongo whanota whanua ai ki Hawani ke ngahi o ngongo me malai o sipoti hoko mai a o kahili eni mō pie a oli e. Maro mai tau ki whilonga ki koe wakai eni ki e mala e o e sipoti. O ku iai toa meri e ofisa sport e potu ngā ako mo ako ngā we he muri pangai ki haola e makehe angi he tauni pe me he ene timi ki he whiau sporti ko i ngā korisi i mahina ka tuu. He rea whamaapopo e whiau sporti anterita o i whalaite ko o si. I he whamatala pangai ki he ngonga re teo mo television e tongana pe he mahino ai whalaraka e tare ni te whanau pe mena o whia ngai i he pāke teu whaiva. Heola i taunina i kuna ia he tonga side school. Nei mahino pea i kai he taimi whi unga pe mo whiau he tau ko o si ke teu e whanau ka koe tauni. O toi lahi ange whainga maari e ke whina pāse e teu e whanau ni pea mona o tare ni ti. Tatau mo ia nei te fo mi palaparema na mo whetau aki mo ia koe nou koe ki taimi de mau teu e koe ke sport whakorisi. O tupu ai e ngai palani ngai fotu o te tauni ke te tahai mai mau sipoti ki wawe ange ke ia ki taimi re rei e mau teu e mau whanau. Koe e mau whanau fo koe ango ki sport whakorisi koe fo i grade pe e ua ai koe mid-set pe mo junior Tongatapu mo e whine. Ai osi koe koe mau sipoti koe i he wike ko osi ai fo osi tu mawai pe foka tonga side school koe fo i sport koe team sport i e taha. Pe tanak lewe na ngahi akolotoloto po GMS o hofa hoko na tanak me whanau ia ko ia o hoko ia foi team sipoti e taha ai ko ma foi team sipoti e ua o ku amina ko ke kawat ko he whiau ko e ngahi korisi ko i he taumi ka i he tupu mi he ko e mau teu ko tuilahi e te whawhi e maari ange ki ola ko na mau mawe i he tauni whawhana ki he mau ngahi spoti ko ni i he tau ko o si. I he whamatala pangai u mahino e whanau na nau whiau he tau ko o si. Ka koe tauni au whakalaka he o la i he wakai ko ia ki e taimi le lei o le ngahi le volo takta. Neo ngoi whiau ko he mala e musi o funga mana mo ui he tau ko o si. Ka koe ola e tauni o koe whakatua meri e ki ai. Koe oska spoti ko ni ko na toko o si i he whalaite na e peki te pile me tari pe na e whakakato pe ki he na e risipe ai ako tonga side school na e koula e wahiva siriva e watolu polonisi e tahaono na o me tarifa kato e ono walo hake uwaki koula e tahawha siriva e tahaua polonisi e tahataha me tarifa kato e tolu fitu hoko gaya waheloto koula e tahaua siriva e hiva polonisi e tahawha me tarifa kato e tolu nima hoko ke ia vai koloua koula hongo fulu siriva tahataha polonisi tahataha me tari whakatoa tolua te hoko ke ia vai koloulaki koula hiva siriva hiva polonisi tahatolu me tari whakatoa tolta hoko ke ia hake ua koe koula e nima siriva e hiva polonisi wha me tari whakatoa tahavalu hihifo ulaki koe koula e taha siriva taha polonisi nima foi me tari whakatoa fitu ko hifo ua ko koula kaiga na foi koula siriva e ono polonisi e wha na foi me tari whakatoa e honga fulu aia e pea e hanga he ki te pure ko ni o whamahina mai e lahi ange ki taimi na teu a side school i he mau teu ke spoti ko ni i he ngahi bahe I he taimi te tāmpe whonke toko nimanga furu topo a squati lono tonga kua ui ko ia he whai ako pa e toki sivi pe ki nau tolu ke nau teu ai ki whiahi ko ia spoti ngahi korisi aia kua kotofa ke whahako a tā wha ki tā whitu e mahi na kaitu ka kena e whanke ai pehe pure lahi potunga ai ako iskeri oko e pāri ki whanau na nau i kuna ko ia ngahi le volo tak taha tuku kehe ange to ngā side school mahi no ko e whawao ia i e whiahi e tau ni ka kehe ko e whanau whine tau waluna e whanki ki a mele ofa kau ola o hake ua whanau whine tau hiwa ko Sarah Kalapa tonga side school tau honga folo ko Lovely Puloka me tonga side school o ibe ko Mitchell Girls na e whanki a ki a lile vea ila tonga side school o ibe pepe foki ki a Eva Halapua ai Junior Girls. Ko e whanau tangata tau waluna e whakia ki a whio whaaki Latu e tonga side school, whanau tangata tau hiwa ai pe ko Edmund Fohe me wahe kolo ua ia.
vai kolo uluaki nei fuaki kia James Murphy ai whanau tangata tau hongo fulu, pea ko vai hake uluaki nei fuaki ai Midget Boys, pea mo Samuel Akula, pea awei pe ki he vai kolo uluaki e lakanga monu hasiata ai Junior Boys. Me malai koe Six Nations na e wheloak whiwhia Captain Tonga Scotland se ne tuipulotu mo Princess Iane o Piritania. Hiri ano tauwhare I he mua taane o Whalanse I he whiahu koe Six Nations. O koe koe tuik wheloak I na tuipulotu mo Princess Inglani he koe hoko uaini a ikuna Scotland I he whiauhini pea koe ni na e makehe whiwhia koe Princess hiri hono ikuna I a Whalanse. I he hiri koe hano tauwhare e Scotland na Inglani o mōre a ipu e kāolkata na e lululu pe Kapteni me mo tahine Princess ka koe hiri koe ni hono whapa ulo Whalanse ake kai koe ni manoa ki whanoa na e mawhana makehe a Princess he wheilo aki mo tui pulotu. I he taim de tau pe whoki o ku mahino pe ai whawhiawhia koe ai ola ka koe tuunga koe o ku iai e tau whiauhi o kei mahanga pe Whalanse mo Scotland. Koe tau ki poine e taha ono pe a koe vainga koe I he weekendi. E vilo hake Scotland ki Aiglani kai pakihi a Whalanse ia mo Inglani. Me I haa moa ko hifo a tuilae pa sailele mariele nga au pe me I lakanga sea inu nga pulo haa moa pe koe lakapi saa moa pe a leo leo lakangani a namla olo samile ota pe koe sea whakataimi. Koe sipotipe. Ko e wakaile wa e niki he tuonga oi ea, I hana tuku mai me wa wakai matangia tonga wha mo tu whakahoko atu e vai ola vai ni kono. Male lau male ahu eiki mo lele ai tonga kotoa. Tai te lele ai peki mo tolu I he whewhakalo koe ni ki he tau whamatala ea koe e whiawhini. Ngahi tala no lalahi ko ia o e whamatala ea koe ki hoko atu a hono Moimoi lele ai alo tāmaki uha lahi koe ni I ngahi otumotu ki toke lau. Hongo niwa Wawau kai pe he whaki ki he otu haapai na nau inasi I he alotamaki uha koni. Pe he whaki Tongatapu ni pa mo ewa na I peanga hai ua tu mo to a kana e lahengi taim koe na e afua ia Tongatapu ia pa mo ewa. Pe he whaki ki he hako a mālohi koe a teke mai hawiri pa me toke lau hake. Ta te whito nia ki ngai potahi whahake koe o wawau haapai Tongatapu pa mo ewa. I misi satellite ni koe o tau whai whanonga mai e ahonua o mai ki ho atako ia o e aho ni ai aku atalelei au pito e tau wakai ki au tāmaki wani tokoto ngai konga au koe ni o ko asi hina mālohi at koe ni koe alo tāmaki ia e ne toka e ngo niwa wawau kei maa ai oto haa pai e tau whai whanonga mai o mai ki ho atako ia o e aho ni whatanoa ki hala whanonga alo tāmaki koe ni e kei no whorope alo tāmaki a koe ni ho tau elia I he tau whanonga hatu I he toe ngako ia o e pōni o au ki a pongi na. Ka te tau tokisio ki whakaiki ki ange a moiang. Ka koe ngai whakatoka ngai no ke whaipono tu kua te he whiawhini. Ko e whakatoka ngā uhalahi pe he whoki ki he tāwhia. Ki vai whanua o yongo niwa. Wawa o kai o maa ai o tu haa pai. Whatoka ngai nia ke ngai potahi. Ai a ko e whatoka ngā hako. Pe he whoki he whalei ke ngai whakatou tai ki. Toi toka ngā ange. E whewhalau aki ko ia I tahi, tau te whitoen ke potahi o wawau, hapai Tongatapu pea mo ewa. Ahe ni makahako mai Pasifiki pa mono Moimoi e ai angatu ai uha o tau elia. Uha ni whanonga ke ta whaaki whakahihifo, alapaki almaria te pulelu tau pulelulu, hoka tu ai pe I he whalaite, kai maa e whasinga ko ia oi wikeni. E te kake whoki hawiri ai toko naki, o ngai me he tonga hake he whakatonga, pete ni whetukutuko sa ngai ua tu moto ki he vai whanua kono Tongatapu, pea mo ewa I he whakaosinga ko ia o e wikeni e tau whai whanonga atu, he wikeni. Kake, ko e angatu ai ia he pōni o au ki ahenghengi a tau ngai vai whanua, lava peke tau wakai mai, ke ngai konga au uha koe ni e toke lau hahake, no ke teke mai hawiri me toke lau hahake, ki o tau ngai vai whanua. Ta te whiton ke ango niwa, wawa upe pe e whoki ki he otu haa pai. I Tongatapu pa mo ewa, o ki ai pe whainga maari ke ia ngai ua tu moto I Tongatapu pa mo ewa, pe whoki ai pe taimia e afua tuai ka koe ngai ne whafuafua ke tau whanonga te poni, ki a hengi o kulahi au pito whainga maari ke kei hoko atu no whetukutuku mai ai uhapa me he toke lau hake ki he otu tonga. Ma whana pe wha ma whana I he tigiri sio tia se wawha ngai mai whanua kone whatonga
o wa o pe ki he tigisi o te ase wa ono I he ongo ni wa ki toka la mamao. Whatonga I mai hako o ku whate whito ke he potahi whakahahake o wa wau hapai pa pefo ki Tongatapu mo e wa o ke ia o ia e ngai taimi ki he maari tahi ko ia e wanima I he hangai haviri pa me toka la wahake. Ko e wakai koe ki ongo ni wau maari tahi e hongfuta nima ia pa ngai taimi ki ia o ke maari tahi e wanoa I he hangai mai ko ia ai haviri pea me he toka la wahake ki ongo ni wa. Ka ko e ngai potahi whatonga te rikitonga pea mo te rikitoka lau o ku toka maari e bea alu maari lele pea ngai potahi koe ni ki he whakatonga. Ka koe tau wakaya koe ki a pongi pongi o tūsi te. Kei hoko hoka tu pe ai angai pe koe haue haviri pa me toke lau hahake. Ne kei whetukutuku mai pe angai e a mawhana e malawa ki ne kei o mai hangai uho uha e kei tofu hia e ongo niwa wawa o kai uma a ai o tu haa pai. Ia e whainga maali e ke alpe ke alo maali atu Nuku'alofa pe foki ki e ua he tau whaifunonga ke hoa tāko ia. A pongi pongi maa whana pite fua maa whana a pongi pongi a o ki he maa whana tāko e tigri te ase tolua. I Tongatapu ni pa mo ewa pe foki maa alo maali e. Hoa tāko ia pongi pongi I whakatonga ka I he tigri te ase e tau taha tu I wawa o pe foki o tu haa pai. Kai te tiliseo te ase tau nohe ngo niwa, mahino pe ai kei au fia e whutunga oi langi he ngahi ot motuko ia ki toke lau a pongpongina. Pe koe fiafi ko ia a pongi pongi, yo no siofi ai uha, o kei hoka tu pe toka ai havili, pe me he toke lau hahake ne kei whetukutuku mai ngahi ea mawhana, pa ngahi uha. Lanu matango ni, koe ngahi uho uha ia e kei tō fuhia pe ai, ho tau ngahi vai whonua I he whiawhiko ia pongpongi. Tau te whitani he ngoniwa o au mai ki he otu haapai. Ia I peha ngai uhatu moto ki Tongatapu mo ewa ko lopi ki tau sio ki Tongatapu mo ewa ko lahingi taimi ko ia e ki I alomari e mo afua to ai a pongpongina. Taime tahi aia o kulotonga mahatoka hita he whiawhini. Tau maali e oskuata pea me he tahau atu apo maali ko ia oiponi. Pea e toki whono hifo ia mahatoka whawufua ke oskuata pea me heo no e pongpongi a pongpongi. Whangailu pe ke hopo ke la a pongpongi heo no whanoa pea hopo ai mahina ia I he poni e osu wanima ko ia pea me heo fulu. Pea kāripa fuke mahina e pule luluai pe o e wikeni. Toenga koe whamatala ea ki Nuku'alofa I he wikeni lahi pe ai whainga maari e ki tau sio e alo maari e pe haa mai me fofonga o ila a e tau whaifunonga toa o ke tōnaki. O hui ai pe te kai hawiri ke tong hake, ten haka ki uatu motota te whito ki hoa pongi pongi o e aho sāpate. Ka o ku tau amanaki lelei pe ki he teu kātoanga o e wike koe ni ki he kātoanga I o e senturi tau te au o e Koris Kuinsalote te mau mao kātoanga whonu kelesi ia, pea mo alomali I he wikeni. Fua e mawhana, alupe o au ki he mawhana taha ko e tigisa te ase tau tolu I he tōpule lulu ko ia o e wikeni. Ka koe lava kakata mo whamatala ea ki he whiawhini, mahaloa pito mo mea mai, ka mo mea. Ko vaiola mai ni kono ia mai to o ngā oi ea, ka tau toi wakaiangi pehe ke ngāhi ulo I o ngongo. Whakato o tā ki ene a whio ki Palasi I he whakasinga wike ai ngā ue ai kolisi kuni salote koe whakawhita ia ai mā I moa koe whaleo tupo o lawe mono wai ai kolisi kuni salote. Hi whaki e Princesina Naspau Eliana ai tohi ai Commonwealth ma ai longa I whanau ke whakailonga I anki e aho o e Commonwealth I he ahoni. Pea toi whaloloa no ta pui ke hu mai ha mea lele mo tu alaka hanki I tau e hong fulu ke toki kamata I sune peo e tau ni. Mo e kakatoi pea o ngā hio ngongo mo le tio kai o maa televisione to ngā ki e houani me whika amu me au taki ko toa ato pea ki no to whale ko toa. Kai malo e tau ke I whi au mai ka mō mea. Good evening and welcome to your English news package with radio and television Tonga News for tonight. Making headlines, Queenstown College students, staff and alumni present traditional gifts to His Majesty the King ahead of the school's centennial celebrations. Princess Eliana launches Commonwealth children's booklet at her school to mark Commonwealth Day in Tonga.
And Tonga Post launches a new online tracking system to make tracking packages and mail easier. We'll have these and more stories coming up later on in this bulletin, as well as the latest in sports and the weather update to wrap up this hour's news package. Now for the news in detail, I am Popua Aho. The Queen's College Centennial Week has finally arrived. Alumni from all over the world are pouring into the kingdom to take part in the celebrations, with many having already arrived last week. On Saturday, hundreds of Queen's College ex-students and supporters, along with the current student body and school staff, took part in a ceremonial presentation of gifts to His Majesty King Dupo VI at the Royal Palace. The Queen's College principal, Reverend Sela Lataila Kepa, says the traditional presentation at the palace last week is part of traditional duties that the college carries out in preparation for welcoming His Majesties as the guest of honor at the official centennial celebrations later this week, as well as an acknowledgement of the royal family's contribution to the school, which was established in 1926 and named in honor of the late Queen Salotelupe Pau'u, wife of George Dupo I. The programs for each day of the celebrations have been finalized, with two officially begin on Thursday and run until Sunday. But many have already begun celebrations with several different side events, such as hosting feasts in welcome of visitors from abroad, smaller gatherings for dance and choir practices, as well as get-togethers to plan participation in some of the major events of the celebrations. With all different activities being planned for this week, as well as the one-time public holiday announced by government last week. This week it truly belongs to the ladies in blue of Queen's College. Reporting for Radio and Television Tongan News, I'm Litea Tongatapu. Her Royal Highness Princess Nanaspa'u Eliana launched the Commonwealth Children's Booklet this morning at the Mamaloa Free Wesleyan Church Middle School to mark Commonwealth Day. She was accompanied by her younger sister, Her Royal Highness Princess Salote Pilolevu, who along with Princess Eliana are students at Mamaloa. This morning event served as the official celebration of Commonwealth Day, which is the second Monday of March each year. The British High Commissioner to Tonga, His Excellency Philip Malone, presented the Commonwealth Children's Booklet to Princess Eliana. Her Royal Highness then read an excerpt from the book, emphasizing the Commonwealth values. The story of our Commonwealth. The story of 56 countries. The Commonwealth is about friendship and respect between individuals and nations. Some live on small islands like Nauru in the Pacific, and some live in big countries like India and Asia. All countries in the Commonwealth are independent and equal. The High Commissioner then spoke of the importance of this booklet in teaching the children of Tonga about the Commonwealth and its significance. Today we celebrate Commonwealth Day with the launch of the Commonwealth Children's Booklet. The Commonwealth is a large group of countries around the world that choose to be friends and work together. Whetokoni aki. They help each other and share ideas to make life better for everyone. The Commonwealth is important because countries like the Kingdom of Tonga and the United Kingdom help and support each other solve problems, especially in island nations like Tonga. They work together to protect the environment and share ideas about fairness, education and peace. You will learn more about the Commonwealth in this booklet. It was created to help young children, just like you, to understand what the Commonwealth is, what it does and why it matters. I encourage you all, and also your teachers, to take time to read and discover more about Commonwealth countries. You may have even visited some of them, such as Australia or New Zealand, and maybe even visited family there.
and we also have some Tongans in the United Kingdom. So I wish you all the very best with your studies this year. And can I leave you with this inspirational quote from Nelson Mandela, one of the greatest and most admired statesmen of the 20th century. He said, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." Yes, you can change the world through education. So study hard. His Excellency said it is important to enhance the children's knowledge of the Commonwealth to help them get a better understanding of the community that is the Commonwealth and its shared values. What inspired this booklet is to bring together the young people of the Commonwealth to help them read about and learn about the values of the Commonwealth because we have such strong values right across the Commonwealth. So it's a nice way and a fun way for young children to learn. I think the important thing is it has to be meaningful for every country, and obviously for Tonga it's important that the young children understand how Tonga fits within the Commonwealth family, and to learn that it is a big family. It's right across the world, and that there are young children like them everywhere in the world who are facing the same issues and challenges and working hard to educate themselves. So I think it's kind of an inspirational moment, really, just to help the young people think a bit about their futures. Well, I think what I really love to say is I think it's been a real privilege to be here this morning at the Free Wesleyan Church middle school, and so wonderful to see all the young children really getting excited and enjoying the moment. So for me, in a way, it really speaks to the strength of the relationship between the UK and Tonga. We have long links between our countries, and it's especially nice to see this when you have young children involved. They are the future of the world, as we know. A total of 400 books were published and distributed among 4 schools in Tongatapu, the government middle schools of Maufanga, Kolovai and Mu'a, and the Mamaloa FWC Middle School in Nuku'alofa. This event was arranged by the British High Commissioner Office in Tonga to reach more schools in Tonga as part of their effort to help improve the education sector. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Litea Tongatapu. Is based in the UK. People who work there come from all parts of the Commonwealth. A new online tracking system launched at Tonga Post is expected to help improve the delivery of mail and cargo through the postal service. The system brings Tonga up to date with many developed countries, allowing customers to electronically track the location of their mail and parcels through the internet. In an interview with Radio and Television Tonga News, Tonga Post CEO Edwin Liava'a said significant preparations have been made to ensure the system operates smoothly and effectively. He also emphasized that the organization places great importance on protecting the privacy and security of customers' sensitive information, adding that security systems have already been put in place to ensure the safe handling of customer data and operations. Liava'a said that with more people in Tonga now able to access the internet through electronic devices, especially mobile phones, it will be much easier for the public to learn how to use the new system and stay connected with Tonga Post services. The launch of the program was attended by the Minister for Public Enterprises, Honourable Huakava Meiliku, along with the Chair and members of the Communications Board, the CEO of Tonga Communication Corporation, the CEO of the Tonga Broadcasting Commission, and other representatives and stakeholders. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Litea Tongatapu. And a ban on importing vehicles older than 10 years has been deferred again, this time until June 30th, 2026.
Cabinet approved the decision last month with a statement from the Ministry of Revenue and Customs revealing that this decision was made to allow more time for related stakeholders to strengthen their respective frameworks and collaborative efforts in order to properly implement this ban when it goes into effect. The ban was initiated in November 2024 at the direction of Parliament as a means to address the issues of growing number of aging vehicles entering the country and environmental concerns. That was the latest from the local scene. Up next, we'll join Pia Olia for the latest in sports. Welcome back in sport. The government middle school's athletics competition wrapped up last week with Tonga's High School claiming the most medals. The Ministry of Education and Training Sports Officer, Moimoi Pangai, told Radio Tonga Sports News this morning that the competition last week was a success for the organizers and all participating schools, as this was an improvement from the competition last year. In last year, there were difficulties in there being not enough time for preparations before the competition, as well as the competition itself, which was held at Tonga College Sports Ground. With this year's event being held at Te Whaiva Park, it was easier for the events of the competition to be carried out with minimal disruptions. As the competition came to a close on Friday afternoon, the CEO of the Ministry of Education, Isikeli Yoko, presented awards for the most outstanding student athletes in each category. Pangai says from this competition's success, they have chosen a 50-strong squad to trial for the final squad to represent the combined GMS team at the inter-college sports competition next month. Scotland rugby captain Latu was involved in a brilliant moment with Princess Anne a few weeks after she awkwardly declined his attempts at the hug. The centre found himself meeting the Princess Royal whilst collecting silverware following Scotland's Six Nations triumph over France, and made light of the situation, sparkling laughter all around. Latu, evidently elated after his side's memorable Calcutta Cup victory over England earlier in the tournament, had learned in for an embrace when receiving the trophy, but Princess Anne repuffed the gesture due to protocol, with footage of the incident subsequently spreading across social media. The pair were reunited on Saturday with Latu this time, accepting a trophy after his Scotland team demolished the French. Upon catching Princess Anne's eye, Latu opened his arms in jest, referencing their earlier meeting from several weeks before. Princess Anne, however, appreciated the humor, promptly laughing off Latu's playful attempt at a more affectionate greeting. Both were bold cries and exchanged brief words before Latu hoisted the Alliance trophy overhead in triumph. That was your sports news with Pia Olia. Now taking a look at the latest weather update presented by Viola Vanigolo from the Tonga Met Service. Good evening, Tonga. Welcome to your evening forecast from your Met Service. Headline for tonight: unsettled weather to the north and inner central part of Tonga, and this is mainly due to the draft that still lies over the north and the central part of Tonga and bring cloudy, occasional rain and risk of thunderstorms, and also strong wind over coastal waters of Hava'u, Hawaii, Tongatapu and Ewa. The satellite imagery today clearly indicates this trough that still lies over the north and the central part of Tonga, and we can all see this cloud popping up over these areas and bring cloudy most of the time with occasional rain and risk of thunderstorms. So it is expected to continue in the next 24 hours and likely to bring occasional showers to the southern part, Tongatapu and Ewa, by tonight. So the warning for land areas, heavy rain warning and first flood advisory still in force over the newest Vava'u and Ha'apai group.
Warning for coastal waters, strong wind warning and small craft advisory still in force over Vava'u, Hawaii, Tongatapu and Ewa coastal waters. So the Pacific region will continue to monitor this cloud pen that bring rain, move or push to the western side by later Wednesday. So expected fine weather across Tonga on Thursday, Friday, and also weekend. But we're looking at the wind direction will shift to the southeast by Saturday and push some passing showers over Tongatapu and Ewa by the weekend. So forecast for tonight until early tomorrow across our island division. As you can see, these green color indicate cloudy overcast and also occasional rains. Heavier times with risk of thunderstorms that continue to affect the northern part and the central part of Tonga from tonight until early tomorrow. And also Nuku'alofa and Ewa, we're looking at developing occasional showers tonight here in the southern part of Tonga. Minimum temperature rather, forecast down to 24 degrees here in the southern part of Tonga, 25 to 26 over the central and the northern part tonight. The prevailing wind will continue pushed from the northeast and still trigger the strong wind over the Vava'u, Hawaii and also Nuku'alofa and Ewa coastal waters, but concentrate mostly to the eastern waters of these island division. So for tomorrow, still we're expecting these northeast to push the bringing warm and moist air and also occasional showers by tomorrow over the newest Vava'u and also some part of Ha'apai group. But we're looking at Nuku'alofa and Ewa, there's some improvement indicate by tomorrow afternoon, and the maximum temperature forecast up to 32 here in Nuku'alofa and 31 over the central part and 30 degrees to the northern part maximum by tomorrow. And you can still see that the northeast wind still pushed from the northeast and still trigger the strong wind concentrate to the eastern waters of Vava'u down south to Nuku'alofa and Ewa to rise up to 25 knots at times by tomorrow. So tomorrow afternoon, as we monitor this rain, will continue by tomorrow evening, especially across our island division by tomorrow evening to early Wednesday morning. Tide prediction, high tide after midnight tonight at 12:15, and the low tide will be tomorrow morning at 6:15. Sunrise tomorrow at 20 minutes to 7 and the moonrise tonight 25 minutes past 10. And the forecast for the next 5 days here in Nuku'alofa, so we're looking at the sunshine most of the time from Wednesday to Saturday, with passing showers on Sunday, especially in the morning hours, with forecast of maximum up to 32 degrees on Thursday here in Nuku'alofa. So I hope that the Queen Charlotte College will have a blessed celebration by Thursday until the weekend. And that will be all for this evening from your Met Service. Thank you. Thank you to Viola and the team at the Tonga Met Service for that latest weather update. That wraps up this hour's news package for tonight. But before we part, here's a final look at tonight's top stories. Queen Charlotte College students, staff and alumni present traditional gifts to His Majesty the King ahead of the school's centennial celebrations. Princess Eliana launches Commonwealth Children's Booklet at her school to mark Commonwealth Day in Tonga. And Tonga Post launches a new online tracking system to make tracking packages and the mail easier.
That was the latest news with radio and television Tonga News for tonight. Thank you for joining us. For more on these stories, you can visit our website at www.tbc.to. Have a good evening.